mwaramutse neza mugira igitondo cyiza abakunzi b'Intare Official, abakunzi ba Claver Bemba muraho murakomeye, Imana ibahe umugisha kandi mugire impagarike n'ubugingo aho mugiye muherereye ku isi yose. Abari muri Amerika ndabasuhuje cyane kuko ndayemeza ntashidikanye kuko maze kwagira abantu benshi bamamagara kandi bananyifuriza ibyiza. Reka nsuhuze abo mu bwoko bw'Abanyamurenge aho baherereye hose ku isi yose, abari muri Amerika cyane cyane kuko abenshi bamamagara bari muri Amerika banyifuriza kugira impagarike n'ubugingo. Nzanye amakuru agezweho, amakuru y'imirwano uko byitwaye cyane cyane muri teritwari ya Uvira, teritwari ya Fizi n'ahandi ubona ko intare za Sarambwe zimereye nabi. Wazalendo bongeye kubonekana hafi y'umujyi wa Uvira. Byitwaye gute? Muraje kugira ngo naho muhumve ndetse tuze tubabwire n'ibindi bice byamaze kuba tombe. Ibice byamaze kuba tombe nabyo muraje kugira ngo mubimenye. Imirwano itoroshye mu nkengero za Makobora yahuje M23 na Wazalendo bari gufashwa na FARDC ndetse na FDLR n'igisirikare cy'u Burundi. Iyo mirwano rero yabereye ni muri lokalite ya Pemba. Iyo lokalite ya Pemba ni lokalite iri hafi, iri hagati y'amavirage cyangwa insisiro, urusisiro rwa Munene, urusisiro rwa Kasekesi, ni uri kwerekera Makobora n'ariya muri teritwari ya Fizi. Gusa icyo nababwira kimwe nuko ziriya nsisiro zari zirimo M23 Wazalendo bashaka kuza kwataka ariko ntabwo M23 yigeze ivamo. Amakuru yizewe nuko igisirikare cya FARDC ndetse cyaje kiva muri Tanganyika, donc bazana ubwato, yo bita buriya bwato bwa gisirikare buriho imbunda, batangira kubombarda mu misozi yo hejuru. Donc muri iyo misozi harimo defense za M23, nukuvuga ngo ubwato bwa gisirikare bwari buri muri Tanganyika yibwo bwaje bujyamo, ubundi burabombarda buri hejuru. Gusa intare za Sarambwe cyangwa amadubu n'intare za Sarambwe bagerageje kurasa buriya bwato, baburashe buriya bwato ntabwo bwabashije kurasika, niko nabivuga, kuko ntabwo bwigeze bukomeretswa cyangwa ngo ubutwikwe. Ahangaha rero bikavuga ko Wazalendo bayobowe na William Amuri Yakutumba, uramuzi no muri buriya bwoko bw'Ababembe, n'Ababembe bashatse kugira ngo kuzibia, donc gufungira M23 kugira ngo idakomeza kwa avance iri kwerekera Baraka. Murabizi ko Baraka niho ari icyiciro gikuru cya Amuri Yakutumba, none bashaka kumuzibia, ariko baba hariya za Mboko, uko nukuba ngo Mboko bese ubundi wenda reka mbahe example kugira ngo uve Uvira uri kwerekera Baraka arimo ibirometero 90. Ibirometero 90 kugera aho M23 iri, uvuye Uvira ni ibirometero 40, hafi 45 uri hejuru mu misozi. Bivugitse ngo ariya wenda ngenda avuga ukurikiranye route nationale numero 5, ariko nuwango M23 isigaje wenda ibirometero gusa bitari hejuru ya 45 kugira ngo yinjire mu mujyi wa Baraka. Umujyi wa Baraka wamaze kugezwamo ingabo nyinshi za FARDC, ariko ngo ubwinshi bwabo ntacyo babutwaye, sibyo? Ku bwinshi bwabo ntabwo ntacyo babutwaye, kuko nemeza ko intare za Sarambwe zirakubwira ati ngo iyo baje kuturwanya ari benshi biratworohera kurusha uko baza kuturwanya ari bake, kuko abenshi dukomeretsa benshi, abenshi dukomeretsa benshi tukanafata benshi. Hano ngo Amuri Yakutumba, William Amuri Yakutumba bashaka kugira ngo afungire Mboko M23 kugira ngo batinjira, kuko Mboko imeze nk'ariyo iri strategique, hari uri kwerekera Baraka,
ngo abafungire batabasha kwinjira, akongera yamuriya kutuma akavuga ati ngo ziriya doka, kuko hariya hari ibice bifitwe na 23 hariya mu Makobora. Twavuga wenda nk'agace bita Bangwe, Ngarura, Katuta na Kasekezi. Ibi ni ibice biri mu misozi muri hote strategique ya Pemba, biri mu misozi yo hejuru, ndetse ukabona ko iriya misozi ya Pemba na Mitambwe ibiri muri teritwari ya Fizi, yani ibice birimo 23 kandi uciye kuri route nationale. Rero byerekana ko intare za Sarambwe, Amadubu bari kwerekera icyerekezo ari cyo kwinjira hehe muri Baraka mu buryo bwihuse, rwose. Ubona yuko ari ibintu barimo, kandi nkaba navuga ngo babirimo neza, kuko ziri kwerekera hariya muri iriya misozi miremire, ariko basa naho bari kuzunguruka kugira ngo binjire Baraka, uno munsi nk'uko nanabibabwiye. Uno munsi ni kuwa mbere ku itariki 22 z'ukwezi kwa 12. Imyigaragambyo iremereye, imyigaragambyo ikomeye iraza kubera muri Uvira. Ni ukuvuga ngo niba abaturage bakomeje kugaragaza akababaro bafite, igihe Amerika iri gukomeza kuvuga ngo M23 nive muri Uvira, iravamo igehe ni iwabo. Abana b'Abanyamurenge bafite imiryango hariya baravamo bagehe. Nabonye Lawrence Kanyuka hariya muri Uvira, ari kuri poro, ari kuganira n'abaturage bari kumuhereza ibintu bamuhereza ibintu by'ibinyomoro n'ibiki. Ibyo rero bigaragaza ko abaturage bishimiye ubusabane bwabo na Alliance Fleuve Congo 23. Colonel Muragiza, Imana imuha umugisha, namubonye yiripotinga ari kuza hariya muri Twirwaneho, muri MRDP Twirwaneho. None reka tuze turebe hantu Wazalendo na FDLR baje kwigaragaza hafi y'umujyi wa Uvira. Muribuka ko hariya Kiriba Wazalendo na FDLR baraje baratega, barasagura abantu, bamwe barapfa abandi barakomereka, ubundi babatwara ibyabo bari mu modoka, muri taxi minibus. Byabaye mwarabyumvishe, mwumve ko 23 n'ubundi ifite akazi gakomeye no kugira ngo ive muri Uvira, ko ari ibintu bigoranye. Ngo amakuru aturuka mu gace Gataka kari mu misozi ya teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yemeza ko hagaragaye inyeshyamba nyinshi zirimo iza Mayimayi, Wazalendo n'umutwe wa FDLR. Ibintu bikomeje guteza impungenge zikomeye ku mutekano w'akarere n'umujyi wa Uvira by'umwihariko. Intare za Sarambwe ziramuka zivuye hariya, Wazalendo na FDLR barahita bamanuka baze bakore masakire hariya muri Uvira. Ibintu murabizi. Nk'uko amakuru abivuga, izi nyeshyamba zatangiye kwigaragaza mu buryo bugaragara kuva ku mugoroba wo kwa gatandatu. Ejo bundi mu gace ka Gataka kegereye inzira igana ku Ndondo muri groupement ya Bijombo. Aho hantu hazwi nk'afite akamaro igisirikare kubera ko kegereye umujyi wa Uvira n'indi mihana ikikije uwo mujyi. Urahabona uri mu misozi, uri kureba muri uwo misozi yo hejuru, aho ngaho niho batangiye kongera kugaragara, mu gihe inzira ari yafunguwe yo kuva Minembwe uri kuza ukagera Uvira. Noneho izo Nzalendo, izo FDLR, izo Mbonerakure zongeye kwigaragaza muri kariya gace.
Abaturage n'abasesenguzi b'umutekano bavuga ko Wazalendo bazwiho gukorana bya hafi n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe FDL isanzwe ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba ufite amateka mabi n'ibikorwa by'urugomo mu burasirazuba bwa Kongo. Imikoranire ivuga ko ikomeje gutera impaka n'impungenge mu baturage bavuga ko ari intandaro y'ubwicanyi, isahurwa n'ihohoterwa bamaze igihe bahura nabyo. Aya makuru akomeza avuga ko FDL na Wazalendo baba bafite imigambi yo kugaba ibitero mu mujyi wa Uvira, mu gihe abaturage bo muri uwo mujyi n'uturere tuwegereye batangaje ko bateganya imyigaragambyo kuri uyu wa mbere tariki 22. Iyi myigaragambyo igamije kwamagana icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyasabye umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 kuvana ingabo zabo mu mujyi wa Uvira. Abategura imyigaragambyo bavuga ko kandi basaba amahanga kureka Alliance Fleuve Congo 23 ikongera igasubiza ingabo zayo muri Uvira. Bavuga ko kuyivanamo byasize icyuho cy'umutekano cyuzuzwa n'imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za leta, bashinja kugira uruhare mu kubica no kubasahura imitungo yabo. Agace ka Gataka kugaragaramo Wazalendo na FDL mu ntera ngufi cyane uvuye mu mujyi wa Uvira, kegereye cyane Gafinda, Mitamba na Mungeti mu gice cya Ndondo, bigatuma byemezwa ko icyahabera cyose gishobora kugira ingaruka zihuze kandi zikomeye ku mutekano w'umujyi wa Uvira. Mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi, amaso y'abaturage n'ay'amahanga akomeje guhanga ku burasirazuba bwa Kongo, aho gukomeza kugaragara ihangana n'inyungu za politike n'iza gisirikari, mu gihe abaturage basanzwe aribo bakomeza kuba igitambo cy'izi ntambara zidashira. Ahangaha nk'uko mubyumva, abaturage nibo baba les victimes, nibo baba aba victime b'ibi bikorwa byihutazwa by'uburenganzira bwabo na FDL na Wazalendo ndetse na FARDC. Ibi rero ukabona ko bidatanga icyizere ku baturage, mu gihe amahanga yo aho kugira ngo arebe inyungu z'abaturage, ahubwo yo yirebera inyungu zabo bwite. Abizi ko Amerika yari yategetse ngo 23 ngo nive ngo muri Uvira ngo ibirometero ngo 75, mu gihe avancement zayo yegera imbere iri kwerekera Baraka imaze kuba ibirometero hafi 45. Uciye hejuru muri iriya misozi nagiye mbabwira amaze kubatombe. Umujyi wa Uvira wa Fizi nawo ukomeje kubamo ibikorwa bibi. Ni mu masaha iri joro none ni mu masaha y'ijoro yo ku cyumweru tariki 20 ahagana saa 5 z'ijoro, humvikanye urusaku rw'amasasu mu bice bitandukanye by'umujyi wa Baraka herereye muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Abaturage bahatuye batangaje ko urusaku rw'amasasu rwateje impagarara n'ubwoba bukomeye, bamwe bakaba bahise batangira gushaka aho bikinga. Kugeza ubu haramenyekana impamvu y'iyo mirwano cyangwa uruhande nyarwo ruyihagarariye. Amakuru agera ku mboni zacu avuga ko hashobora kuba habayeho ubushyamirane hagati ya Wazalendo n'ingabo za FARDC, nubwo hari n'ibihuha bivuga ko Alliance Fleuve Congo yaba yegereye uwo mujyi. Gusa aya makuru ntabwo yemejwe, kuko Alliance Fleuve Congo bivuga ko iri ahantu hatari kure cyane na Baraka, ariko itarahagera ku buryo bwemewe. Ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ikinyamakuru wenda nka Minembwe Capital barakomeza bakurikirane, ndetse n'Intare Official turakomeza dukurikirane, Maco TV irakomeza ikurikirane, turaza tubabwire uko byitwaye hariya. Nukuvuga ngo Wazalendo igihe cyose ngenya nkunda kubivuga, iyo bagiye gutsindwa
FARDC iyo igiye gutsindwa ubundi baramanza bagasubiranamo, ubundi M23 ikagera igihe cyo kwinjira muri iriya migi ikibazo cyaramaze gukemuka. Ndababwiza ukuri yuko ikibazo cya hariya Imana iri igenda igikemura hariya muri Baraka ndetse no mu mujyi wa Fizi naho ibintu biri kujya bigenda bizamba. Murebe hariya muri Kalemi abasirikare niba ari n'abasirikare 150 barafashwe barafungwa ngo iyo bita ngo abandon de poste, bataye poste zabo Uvira. Ninde wagumye muri Uvira? Kivira ari he? Komandare ari he? Jean Purusa ari he? Ariko bakandika ngo ibirindiro byabo ngo biri Baraka. Biri Baraka mu gihe no bafite ubwo bavuga ko M23 yaba ihingiye. Ngewe nka Bemba babwije ukuri yuko Baraka igihe turabibarira ku myanya y'intoki. Sibyo? Turayibarira ku myanya y'intoki Baraka ibe yabaye tombe. Nayo se barongera basakuze ngo M23 niyegere inyuma mu gihe yahagaritse imirwano ikanabitangaza, ariko ubwato bwa gisirikare buri guturuka Kalemi ukaza kubombarda muri ya misozi iri mu M23. Ibyo ni ibintu bidashobora kwihanganirwa. Ni ibintu M23 ikubwira ati ngo igihe cyose tuzashotorwa ntabwo twebwe tuzihangana, tuzarasa ivumbi ritumuke, tuzarasa Wazalendo, tuzarasa FARDC, tuzarasa izo FDLR, tuzazirasa ivumbi ritumuke. Ubu mwumve ko avansima za M23 zimaze kurenga intera nkuko abantu benshi babitekerezaga. Gusa ikindi M23 igomba kwitaho nukuza kumenya ati bari abazalendo bari kuza gutega hariya za Kiriba, bari kuza gutega abaturage. Ifo kubafatira imyanzuro ndetse bagakora iyo bita ratissage, operation kubura, bakamenya uburyo bwo kubyitwaramo. Ndibuka ejo bundi nageze hariya za Kiriba, imisuvye nanjye ubwanjye ndabyibuka, maze kuhagera mpahura n'umusirikari wari wambaye bote zenda gusa n'umuhondo zino za Koperama. Kuba n'umusirikari wa M23 nge nahise mbona ko ari muzalendo. Ndavuga ati akanjye karashobotse. Nabwiye uwo twari turi kumwe ati dukwepe. Turakwepa. Kubw'amahirwe negeye imbere mpasanga abasirikari ba M23 nifite n'inzara, baramanza bampa ibiryo ndarya, turaje turaganira bumva ukuntu umutima uri ngo akamaza ngo ariko Bemba nibiki. Ndabasobanura uko bimeze. Umwe niho yambwiye ngo noneho ngo kuvutangiye kubikanga Wazalendo usha uzabona wabaguyemo. Ubwo rero nukuvuga ngo iriya nzira ngewe Bemba nshobora kwigiraho n'ubwoba, nshobora kurizamukaho kurinyuramo n'ubwoba hejuru yo gutinya ibyo ngibyo. Ikindi wenda mu Burundi ibintu birakomeye, izamuka ry'ibiciro bya petroli ryazamutse kubera umupaka Gatumba Kavimvira. Iriya mipaka navuga ko itari gukora cyane cyane umupaka wa Gatumba, ntabwo iriya mipaka iri gukora. Kuvuga ngo kugeza amagingo aya ngaya Uburundi buri mu bibazo bikomeye. Ikindi nuko Uburundi bafashe ibyemezo byo gukora icyo bizita ngo ni irondo. Abaturage bari gukora irondo, utagiye ku irondo bari kumuca amande y'ibihumbi 5 by'amarundi. Ariko hari ubundi buce utari kujya ku irondo agasiba bari kumukubita bakamuca n'amande yo kuva ku bihumbi 10 kugera ku bihumbi 20, ibihumbi 20.
ibihumbi 10 kugera ku bihumbi 20 cyangwa 20, ndavuga mu Kirundi. Ubwo rero ni ukuvuga ko bafite n'ubwoba, bakomeje kwikanga ko Alliance Fleuve Congo M23 ishobora kubinjirana mu buryo bwihuse hejuru y'ibikorwa n'ubundi byabo. Ngiye mvuga ibikorwa byabo byo gukomeza kwibasira no guhungabanya umutekano w'abaturage bahari. Ariko hino nkuru ngo les chefs de village di Kalolo dans le territoire de Moba Tanganyika. Ni chef de village batangiye kwamagana ibikorwa by'amatrakaseri, ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'abaturage biri gukorwa na Wazalendo, biri gukorwa na FRDC, biri gukorwa n'iriya mitwe yitwaje intwaro ifatanya na guverinoma ya Kinshasa. Abantu bari bakeneye ko tubabwira Tombe, se twazibabwiye Tombe n'ibindi bice biza kuba Tombe, naho ndemeza ko turi buze kubibabwira n'ibindi bice biza kuba Tombe. Ariko icyo nemeza kimwe ni uko M23 ibi bintu iri kubigendamo neza, politike iri kuyikora neza, ndetse namwe basesenguzi bakaba bagaragaza uburyo bwiza M23 iri kwitwara muri runo rugamba rwo kurengera abaturage, kurengera inyungu z'abaturage. Donc ubona ko hatuka Imana irengera intare, Imana igenda imbere y'amadubu iri imbere yabo. Nabonaga rwa rusitati rwa nuza rwa cya kigabo cy'ibitama ari kurusenya hariya muri Uvira, naye nakibonye, ariko bari barakigize ikintu cy'igikuri. Tena noneho urwo rusitati rwari rwubatse kuri etage, niba ari umuntu wari kwiyubakira etage, baragenda baterekaho ruriya rugabo, ariko cyari ikintu kigufi. Bana yanjye narakibonye, ndavuga ati iki kintu reka ngende ngifotore, nimara kugifotora nzakereke abantu icyo kintu nzajye nkereka abantu ukuntu nakifotorejeho. Yezo ndavuga ati abakunzi b'Intare official bantera amakofi bakanywera bati iki kintu uri kuzana urabona ko cyatumarira iki, ko umusaruro wacyo ni uwuhe. Nuko ndabyihorera. Ariko icyo nababwira kimwe cyo ni uko intare za Sarambwe zikomeje kwadivansinga, zikomeje kwegera imbere. Intare za Sarambwe rwose ibintu ziri kubikora neza mu buryo bwiza. Isigaye reka mbashimire, nanashimira uburyo Alliance Fleuve Congo ikomeje kubyitwaramo. Ariko nanibutsa ko point focal wa meri bayita Joel Namunene, ajewe akitwa Linda, ni hariya muri Uvira komine ya Karundu bayihereje uwitwa Kabwe Lenge Martine na Aimable. Komine ya Kavimvira bayihereje Eritier na Cyalandawa. Komine ya Mulongwe bayihereje witwa Abedi na Angela Ndayishimiye. Aba ni abayobozi bahariya M23 yamaze kwinstara muri Uvira. Igihe cyose muzabona ko M23 yamaze gushyiraho ubuyobozi, abantu biteze yuko M23 izava muri icyo gice, bagende bahebe, bibagirwe ubundi batekereze ko igihe cyose yamaze kwinstara abaturage, ndetse bagatangira gukora na bya bikorwa remezo nk'imiganda n'ibindi, ibyo kuhava mugende mubyibagirwe. Dukomeze twamagane ubwicanyi bukorwa na Kinshasa bukoresheje indege ku baturage bahariya. Twamagane tribalisme ishingiye ku moko, twamagane ivangura rishingiye ku ndimi, umungara, umukongo, umuruba n'umuswahili, twese turi bamwe.
ibyo byose tubirwanye, twamagane cyane Amerika, twamagane ibihugu by'i Burayi, Ubushinwa bujya ku nyungu zabo bukibagirwa inyungu z'abaturage b'abakongomani. Icyo kintu tubyamagane byose, teze imbere ubumwe bw'abakongomani kandi twubahane, buri muntu mu kigero cye, buri muntu mu gaciro ke yubahe undi, dushyigikire revolisiyo, dushyigikire abaliberateri. Icyo nicyo nasorezaho mbabwira ngo dushyigikire revolisiyo, dushyigikire abaliberateri, twamagana ibikorwa bibi bya FDLR, FARDC na Wazalendo ndetse na FDNB bikorerwa ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwiteka akomeze abane natwe muri no minsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Alliance Fleuve Congo, viva viva.